Ha ka arpau tarik Rymphang ke KSU Mawlai Circle ke pynhap pyrda no ya ka Maitshaphrang Khasi League Basketball Tournament arhajar arpulai. Ya katei ke tournament lawan pynhap pyrda no do Bah Danny M.Khyrïem Vice President barim ke KSU Sengkmie. Hashwa pynhap pyrda ke ladun ke jingïalang ke lyngkot bala pynïaid du Samla Mekenson Marbañiang Assistant Finance Secretary KSU Mawlai Circle. La kren pdiang sngewbha bat maitphang nau Samla Rapborlang Nongrum General Secretary ke KSU Mawlai Circle ubala penchlur ye ki para Samla bantur Maitshaphrang ban la kisap ki pongtenrai begidon. Samla Eric Nongkynrih Assistant General Secretary KSU Central Executive Council haba ai kren Symbud Kongsan ula ai mensi mi ki Samla begini shimbenta hakum kini ki jingïalang ban penjanai bat bentebet yala kisap bat yala kamet kapat. Nakaliang kishenrang ya kanam Lahduh lara da kekenhun Jaiaw Pdeng bat nakaliang ki katei lara da kekenhun DUBAKH. Go,